No CBM near more kwaba from Adom TV Badwam so health tips and ye dear we ye won komo for front so no so ya pom den hu koma na anopai Awurade Adom ye Baah Herbal Hospital for ewa ha ye ba bedi enkomo amude enum penimu de obua udu bowura ho nko ade a umbehe miemiem ama hoden asa babiem ti be me na no pay yemu ache na se wi aboko de Nyankopon Adom Nyankopon Adom Dr. Banso na ho ye pa de Nyankopon ase ye nim ko ne ye hwede yo em se emfa enchia kese hema adofo hane ahwefo nyina se ne da bia munim no se Baah Herbal Hospital se ya pege mo akwakopi mo hospital prekope na de bia na etu amanfofo ade fa ho se enyese bia obeya de nko an se ko hospital kokko ye umpom den enam se ediane a yedi ko yeni pedia mu ade ya chine ade ya sani na no yedi ndru na ye se eniane anti ebia na de how bi aba bi piu ni pediam a wonim ana hye no so se ya de bia ni ho so a obehu ahunsunsanso oni pedia mu a na nya sisia na bae e wo hode dada de se ache oni pedia ni ansa na eba na ebe ni hodin na se yes ateki roots ankasa oni pedia mansa na bronisus prevention is better than cure and it na ehwa akohia se obesi ano kwan ansa na ba ama wakakọ hwe ano edru akakosi ho kwan and nti anope na Baah Herbal Hospital ne ekani na ene se onipa de se ne bia wo hwa se hwe o kidney ana se o sabo enam se eno ya de a vital organ e woni pede nim enam se no nka woni pede ho a de ne wodi ko woni pede mu nyina no eno ana eso ne se de so se ne ba ne se eho tochima eho asem kan ade yie na ekoba ne se na otwi bia se opesika botene bi de kwa koda fidi bi so a be kwa ko be boa ma aduane a wadi akọ ni pede mi na be den be nande ni na de afri ho de ama na we ni nyina no so wadi ma hwe ama kidney ho ankoyi anase o kidney ho asema ankoyi a de how de ama ne de bebrɛ na pempi no so na ya nkasa so ye ne ma ye nso ka ho na ta de kidney how na eba and nti ehwa akohia se e wose we den ohwe ni yi na mom no sane akoye no e woni pediem and nti wani kosi anya de a ebehu se o kidney se e wa ho den anase bi we how bi ato no anampo se how bi nam kwai mo a ba beto no we nti na ya to nsafra manfo se omomra bi pim e Baah Herbal Hospital ase yo enam se ye hu se bi a o kidney na bi ana ho betochima anase ho ahyase se tochima ya de bibidru na be sawo ya de bibidru en nti na de bi ka ne se bra be pim ho enam se nro bi a wonom ye ene samwe bi a ofelice bi a o ba bi o ya no akwakoto bi a wa benom we ni nyina timi bo abo ano ba be se o kidney no eze o ko na ye chiro se sa de na na o kidney na na asase do akwakofa sa de bi esa de wa be ka ho na se o how en nti o ba be pim o Baah Herbal Hospital ye wondro ho a se bi e ba ne se o kidney no ho touchma anampo se bi o how bi e ba ho a ye wondro ho a de be ma amo anu mako ni pedi ma e be kwa ko siesie no simple crans so ho touchma de danso a eno so ba be pim o Baah Herbal Hospital ya de a ye wo ho endro ho a ni na no eye abibidro a ye de sa adwumadi nyina hye no so se ya na ya de ye nkofa ba bia emfa ba ya na ye bibidro ya ene de sa de no kai no hu ne se mra ye na na no so ti ase wasasisi na nche se ebia sa ya de a ye ti ne din ebi na ebi ni ho na ho nanso no manko aya sabia kese bia bibidro ya na na mo de sa mo ho ya de no say nim de na Baah Herbal Hospital so yeso eyisu o ya se ho a obi obeba ho a ode o how bia se bia emfa ne se kidney how ana se bia o nine na mu abu se eye o how bia woni pediem bia de e fiti kopem na se ode ba bi pim o Baah Herbal Hospital ya de bibidro ena sasa ya de nyina ye ke obi webusa se na Baah Herbal emfa na mo na e bia o pese o ko kra na number be no be friend ho kra ba bi so kra na oba na waira yewo baby mi no yewo nkran ha anase kumase nti wo ha ne benwa na waida den wakoho nti se bia wo akra ha de a baby a friends spentes and nti wo faka baby a kase wo spentes wo besi wo baby a friends 18 junction wo si wo hope taxi for ho mulodu ka chiro se o ko Baah Herbal Hospital ya de omdo baby pm e wase senso kumase de a na se baby a friends atonsu agogo aban arasabia kese na chiwo pe eho na Baah Herbal Hospital yo your number no 0244 988 004 0244 988 004 anase 0244 083
482 0244 083 482 and then no offer ya on doctor nkasa e be din komo na o say bia na how be how I entimi anka ho asem e wo kasafoni afidi esu na wetimi age e ho nkyeremu bia e dey free doctor Baah Hospital no na say hospital 24/7 anani yes the tian say ye wo omo a ya mba beje ahwa ya je omo to ho and nti kan say nkrofo bi omo da ho e ma e kopem ebre bia e bia ho beto ansa na ye ja ho amo akọ e da ye nye djuma ye kwasiada and I'm saying I want to hear say or the custom yes or the custom of what they have to and now I'm just so ya there who hear many pedi said be ya and see me be say be no be free actually ba yeah yeah oh your admission centers what the man nyina and yes sound baby obi ho am person ni nipa mienu miensa be dabom and see yes ono person ono kwanya na privacy and also akonya air ya dia ho say cry you say kumasi baby abekobia no say akonya no no mpene na kidney wakan ya wa hodo baby yo oh ya dia ne de efi uti kopem na ase enti e doso bebrebe obi ho na ne de no ya say we ahaban ne no e ofre enti si enfro na akokɔhwe a enti bi te faso o de ate afaso abrabe pi mu ya be reset adwen na ma back enti ya de bi a ogidi say e ha ni pedua bia no say eye ennem ya de na tete wo ebumia oba bepiem Baah Herbal Hospital ya dia ebe ho adwuma e dia ma na mum unse ya no bia won speciality adia yedi makoti ni pa eno na ya ne no mpemu ya de ne se o spine ana se we chibre mu ho atochi ma ne ho kro de bai we no nyina no e koda nchen ya de bia woni pedie mu ho nko ade ye wo fidie ne machines ahodo a de hwehwe ni pedie ehu sa ya de no ene nti de hu a na ya de ye sia no kwan e de ama nti ene se bia oba ya se bia me hanum na ye be ya pa na ahya se ye ma we dru se jiwe fako da bi e se ye hwehwe mu hu ne se denti ena ma sa de no e bae e bia na ne ya wo de bae ne se bia no na e ha no kra na nya no ne mum ade foforo ena etetewo ene nti no ba be piem Baah Herbal Hospital e di kai ne fidie oni pedie no hwehwe mu ehu ne e ha wo ansana ya de dry den account e bia na o de fibroid ya de na ha ana se company gina di family mu ana mpo se be ma bi ne de hernia kan say sa ne ma mi ensa nyina wo se ana nipa ne gidi se operation pe ne betima abo anenso eno no kokoya mfie ka kra chire no bo se asan ba biem nanso ba be pie mo Baah Herbal Hospital ya de be bidru etu ase kra ma wa no ano no onte ho mpopo ya bia bi mo kra mpo kra de be du bi kra no onkai mpo se na sa ya de me nsan ya mabubo so bia kra mpo so ene tira de bia na yetu amanfo fo se ho be hia se ba be pie mo ye ho no mo enam se oba etu ase kra de ma wa enya de ya obenya akire ha obia se obia ne do mpem obu se oba na ye de to ama wa enya afianse na mfie bi akire o kwate se o ya obi anase bibiom o se bi wa e ma wa be 1 year time o feel se pain no mu anase bi a onam kakra na o ti se be bi a hobu ya na se to fa so no e ho no mu e o ya na so ba be pie mo Baah Herbal Hospital entisa ari ti se bi a wo de no emri bi atwam na onya ho akwanhia akoye ma o anyi na o san ti se o ha obi o ha de bra e be hwe de ma nam se de bi a nka se sie ni yi na e ma o ha e bebem no sa ba bi kro ne ekru so ho nti wo de oba bi pie mo ho a ye be hwe ama asan ayede aba back to normality a ti sese na na tie kanena okay number no 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 we the numbers are edidi juma Baah Herbal Hospital as yo and say bia won kran ha na opese oba ukra wa oka and your google obetimi abo and no abema location nti unya abo Baah Herbal Hospital Accra e de ba be pim as yo so bia wa oni uka na be fa trotro dia and na baby a friends spentes 18 junction no si ho pe taxi for home lodu ka shoro say o ko Baah Herbal Hospital e de obo ba be pim as yo say kumase so dia aban ayar sabia kese na chi ope eho na be hu Baah Herbal Hospital and upi mo hwa ya de bi ha wa e bi na ama okra crutches sa ya de nti ama te ho chemu ba bi pi mo ha ore kra be fi se e bi atwa no na okra crutches ana se wote ho chemu ya da se papa ya da o de atre ensemu ya da se Baah Herbal Hospital and ya te won kan won contact na wase ya no frɛ na de edi hu komoi ene de wo party bia wantie no
ofra Dr. Penny